Pentecost program clear tu te chibaivek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar clearin ilongai thlang u General Headquarters roi tu te rongbol na longai thlama saila Executive Chairman upalal zirlian chuan February ni somni paruk pathiani zan hian General PYD kumpuan honna man puidona hehuna hian kumpuan bu tlang zarna aneyang General Superintendent Reverend Thanglin Sanga chuan February ni somni pakhat thole ni zan khan champhai karot ko thana zomi special area honna man puin area honna le pathian hne na hlanna anei zomi special area hian Mizoram chung le pona zomi trong mang zong zong te pathian thuthlunga hnu hnai te le zomi tronga rongbol na te chukal pui atumber ani General Superintendent hian February ni somni pahni ni laini khan ruan tlang bial chunga ko randing thar khomoi ko ran atlo boka biak in mun mate huna kalin enfia khomoi khuai Myanmar ram chung triobol om ania ruan tlang bial enkol na hnuai om tura ruam manna siam phot ani General Superintendent Reverend Thanglin Sanga chuan February ni somni pali zirtop zana tang khan leng pui ko rana pathian choi moina thuril rongbol na aneya pathian ni za thleng hian hun amangang General Secretary Reverend Sai Enga Sailo chuan February ni somni panga inrin ni hian sakor tui chun ko rante seminar anei puidona sakor tui chun ko ran inrin ni zan in khoma thuril rongbol na anei bokang General Secretary chuan February ni somni paruk pathian ni zan hian General PYD kumpuan honna le thuril rongbol na anei bokang General Treasurer Reverend Zoram Thara chu February ni somni panga inrin ni zan atang hian kortha BLLAD le PYD join in khom pui man pui turin azin chuaka in khom puya hian speaker aniang Reverend HT Vanlalhmachhuana Secretary General Sunday School Department chuan February ni somni panga inrin ni hian bazar BL Sunday School Seminar bazar ko rana anei puyang Reverend PC Parlina Area Secretary chu February ni somni pakhat thole ni khan chimbial pastor quarter sakmek en fie turin azin chuaka upa kelal zar lena na thial chuna troi om Area Secretary hian thingfal ni o tlang le wathuam pui pastor quarters te an tloa ni somni pathum ni nga ni khan si ha le longtlai district roi tu ten join revival nei dan tur te soi hoin income hona longtlaya anei pui bok Reverend PC Parlian hini somni pali zirtop ni khan mong bubial khingkhom pui man pui na jin suak boka inkhom puya hian thuril rongbol na anei don ani Area Secretary hi February ni somni pasari hian lunglei aletang General Missions Department Executive Board chu February ni somni thotran ni khan conference room Mizoram UPC office zonuaman chukhoma Board Chairman upa Andrew Lalding liana kai hruai chuan General Missions Department malak na tur poimo tak tak an soihova Area Coordination Board an ruathar General Missions Department Executive Board chuan Area Coordination Board ruai tu ni mek te term atop taka wangin kumsani somni pathuma tanga sani somni pali chunga tan ruai tu thar an ruata Chairman atan Pastor Andrew L Singson Gauhati Secretary Pastor LK Dongliana North Bengal le Treasurer tan Nelson Naltran Puya Arunachal Pradesh te anni North Bengal Field Pentecost Mission School Building sakchat chungchang te Home Missions Noya Voluntary Workers Pathum Fixed Pay Lan Kai te Missions Field Thok Tulak Bel chungchang te Area le field rang ranga biak in le quarters thom chat chungchang te chuan thure langsar zual ania meeting here Reverend Sai Enga Sailo General Secretary na ho ani Mizoram UPC Literature and Publication Board chu February ni somni pali zirtom ni khan ATI office durtlang an thukhoma puipa Reverend Thanglin Sanga General Superintendent le Reverend Sai Enga Sailo General Secretary ten an ho meeting hi board chairman Reverend Dr. Ngut Hanpara Sailo ina kai hruaya Mizoram UPC calendar estimate kaushan mal chanchin zirtu subcommittee din that rotna kaushan hlabu malak dan tur lengkhom zai inti siakna nei chungchang library archive cell chungchang te le Genesis atanga thu phuan hril fiana bu siam dan tur chungchang te chuan thure langsar zual te ani Literature and Publication Board chuan kaushan mal chanchin zirtu subcommittee hruai tuatan Chairman Reverend Sai Enga Sailo Secretary upa Vanlalhmachhuana member te upa Laldin Thara upa Dr. Zonun Moya tual upa Misael Remtluang te an ruat ani Tuichang Ral District hruai tu thlanna February ni somni pakhat thole ni khan champhai Zion veng ko ran bekina General Superintendent Reverend Thanglin Sanga kai hruai na hnuaya nei ania Executive Chairman upa Lalzerlian an in thlanai ho bok kumsani somni pathuma tanga sani somni pali chunga Tuichang Ral District hruai tu atana thlan thar te chu District Chairman upa R Chalzona khozol veng thar bial District Secretary
upa ms dong zela ruan tlang bial district treasurer upa laro puya sailo champhai bial district superintendent pastor Vanlalhmachhuana deal kon bial executive committee member upa r kolchona rabung bial pastor zion ramngaya khozol veng thar bial pastoral board member upa Vanlalhkima champhai bial sub pastoral board chairman uparam hinglova champhai bial secretary upa zoram chuana na lan bial te anni lunglei district ruai tu thanna february ni somni pakhat thole ni khan area secretary reverend pc parliana kai hruaina nuaya nei ania kumsani somni pathuma tanga sangni somni palit chunga tan heng mi te hi thanan ni district chairman upa pl biak moya lunglei south bial district secretary upa evlal nunzira ra siveng bial district treasurer reverend k zoram chanthanga na thlbl district superintendent reverend lalmun heta lunglei south bial executive committee member upa hautluanga thingsai bial reverend lalngai zuala ra siveng bial pastoral board member upa lalmuzuala sailo lunglei south sub pastoral board chairman upa petera ra siveng bial secretary upa jerafima na thlbl pentecostal crusade committee chairman upa silal ngai saka ra siveng bial secretary upa tilal mangai zuala lunglei south treasurer upa jelal zakima lunglei south te annia hemini hian hruai tu tharta hian church an la fel ngal ani bial chung rong bona lo ngai thak chun zomila lawar samfil ta february som pakwa pathiani khan chandrapur kau shana loi turin mithar pakhat chu kau shana lom lu ania lalpa isu minga baptisma chantir ani karbi anglong field khonuama february som pariat inrin ni khan mithar chung ko pathum member som pariat chu kau shana lom lu anni bok kolkata field kakdui muna po february som pakwa pathiani khan hindu sakhuwa atangin mithar pani pa fa te chu field pastor vanal chaman lalpa isu min baptisma a chantira kau shana lom lu anni kumsani somni pani khan chung ko nuber hi lalpa isu minga baptisma chantir aloni to bok bazar blp wadi in khom pui vai somni pakuana tluang taka nei zo ani february som pasari zir top zana trangkhan bazar blp wadi in khom pui vai somni pakuana hi am veng south kau shana nei ania pastor Vanlalhmachhuana deal kon bl tu chu speaker tan man ani in khom pui nei chung hian pathian ni chnuwa general pwdi o in pentecost mai cher campaign vanlal dikan aneya general pwd treasurer tual upa eflarin lianan in khom pui hi aman pui bok bazar blpyd chuan february som pariat inrin ni ya rorel in khom anneya agenda som pasari zinga som pali pass ni in kumsani somni pali bazar blpyd in khom pui churam thar ko shana an ngat kumsani somni pathum chunga blpyd bible ralchan hepraizia manga nei te kumin chunga bl huapa bl pon fe chuate kumsani somni pathum chungin missionary puala luan chuate le kumsani somni pathum blpyd budget te chuan thure langsar zualte ania bazar blpyd in khom pui chuan blpyd hnuaya literature committee adin bok bazar blpyd in khom pui hi february som pakwa pathiani zan khan atriak ani Churachandpur BLLD in khom pui vai som palina tuang taka man zo ani february som pasari atangani som pakwa pathiani mangkhan in khom pui hi reng kai ko ran biak ina man ani a in khom pui nei chung hian ruat biak thu hril tu mangai kim upalal thamuan pastoral alex thangrau lian le upalal vul lian te chuan rong bolna an neya tual chung tin LED 10 group recitation group song le solo mangin in ti siangna an nei bok in khom pui hi pathiani zan thleng khan revival ne na man ani a Churachandpur BLLD in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni pali BLLD in khom pui chu elveng lai ko shana angata kumsang ni somni pathum budget te in khom puya in ti siang na nei chunzom te pastor quarters a property da te in khom pui thleng tu than pui na ti san te kumin chunga ma social work nei te general LED in khom pui thu chuak anga february ni lian ni leng tong trai na nei te LED in khom pui palai kumsom sari chin chunglam choi moina pek te chu Churachandpur BLLD in khom pui ro rel langsar zualte annia in khom pui a hian palai kumsom sari chunglam mi pathum te hna lom puina thil pek hlan ani bok Churachandpur BLLD in khom pui february ni som pakwa pathiani zan khan atriak ani buk pui BL missions department chuan february ni som pariat in rinni khan BL in khom pui an nei tur thlir lok na nein north chaltlang ko ran biak ina BL board an thu khoma in khom pui program te duangin speaker atan reverend chal huaya retired man an rel ani north chaltlang veng thar ko shana in som pariat in rinni khan baptisma rong bolna bot sai ani boka
he hun a hian mi pahnih lalpa Isum minga baptisma chantir an nia ni som pariat in rini zana North Chaltlang veng thar ko shana vek hian bial tu pastor alal ming sangan mi thar chung ko ni mi panga te chup Mizoram UPC alom luta bial tu hian no sen pahnih pathian hne na hlan bok Chaltlang bial Missions Department in khom pui voi som ni na chan mari west ko shan biak ina tlung taka nei zo ani February som pasari atang ani som pakhat chung khan in khom pui hi nei ania bial chung atang in ruat big rong bol tu upa David lalpar tlana bial Missions Assistant Secretary tulopa edi ne zo wazo te ramhun south upalal thamuan namte Chaltlang upa buan khuma bial Missions Vice Chairman le Reverend P Bilal Muliana bial tu pastor te chun thuril rong bol na an nei ani Chaltlang bial Missions Department in khom pui hi MS dong liani Treasurer General Missions Department chuan pathian ni chuma man puin ramthim pual appeal na mun anaya in khom pui nei chung hian tul chung PYD tele mimal zai thiamten in khom piang in zai rong bol na an nei thin bok ni som pariat in rin ni leng in Chaltlang bial Missions Department chuan rorel in khom anaya kumsan isom ni pali bial Missions in khom pui chu Chaltlang ko shana an ngat in khom pui fan ti sante in khom pui thleng tu pui na ti sante kumsan isom ni pathum chunga bial Missions Revival nei tele kumin chunga voluntary missionary te puala bial minga luan chuate bial Missions Department minga North Bengal Field bir para muna Pentecost Mission School ta na luan chuate General Missions Department malang na bozuya me tharal ma Missions Field ta biak in sangna atan intina cheng som ni khonte chu Chaltlang bial Missions Department in khom pui ro rel lang sar zualte annia General Headquarters a then tur agenda pathum an passbook Chaltlang bial Missions Department in khom puya hian kumsang ni som ni pathum budget ru man ania in khom pu hi ni som pakua pathian ni zan khan atriak ani aibok bial falcon ko shana February som pariat in rinni khan bithar pakhat chu ko shandang atangin bial tu pastor silal ramnga kan Mizoram UPC alom lut keifang bial maite ko shana po February som pakua pathian ni khan bial tu pastor jezo thansangan mithar pakhat Mizoram UPC alom lut bok mamit bial vong onzo muna po February som pakua pathiani chuma khan mithar pasari te chu ko shandang atangin bial tu Reverend lalro thangan Mizoram UPC alom lut vong onzo a hian terko lalrin nunga chu rong bolin a om mek ani February som pariat in rinni khan new si ha ko shan chuan rong bol tu te ni amanga new si ha is true ko shan ten he hun hi an man pui rong bol tu te ni hi new si ha ko shan biak ina man ani a rong bol na konga maso na tur poimo tak in zirtir na hun atan an manga kalkhom ten in tuai tharna te nein seminar hlok takin an mang he hun hi upasila ro puya ko shan ziak du chuan a kai hruaya pastor Eflal Thakima bil tu pastor chuan telpuin hun ser amang ani new si ha ko shan ten rong bol tu te ni an man na hian Reverend H Halai retired paper buat sai mi pui zinga thu soidan ti chu zir ho ani a upa Eflal du saka paper buat sai leadership ti thu pui zir ho ani bok ani si habial thiara ko shana February som pakua pathiani khan mi thar chung ko khat mi pathum te chu ko shandang atangin upa ti vom shanga ko shan chairman chun Mizoram UPC alom lut Mizoram UPC day February som pakua chu si habial chunga ko shan sanga ursun taka man ani new si ha ko shan chuan pathiani zana day pual hian hun manga upa sil ro puya secretary chuan day thucha chiar chuakin pastor Eflal Thakima bial tu pastor hnen atangin pathiani thucha ngai thak ani phura kaushan point Mizoram UPC day voi somsari pathum na hi zan lama an mang boka tirkau ke lal thansang an day thucha chiar chuan na nein tualupa PP lal lom kiman thuril rong bol na anei boka kaushan hoten day pual hian thingpui roi an kil ho ani new sia is true kaushana po Mizoram UPC day pual hian pathiani zana hun man ania eslal nun thiang limi LED president in day thucha chiar chuakin tulopa kesi Vanlalhmachhuana hnen atangin pathian thucha ngai thlak ani February som pakua pathiani khan sia bial thiasha ko shana mithar chung ko pakhat mi pathum te chu ko shandang atangin thiasha ko shan chairman upa ti vom shangan Mizoram UPC alom lut bok lungsen bial lungsen chimveng ko shana po February som pakua pathiani khan mithar pali ko shandang atangin bial tu pastor silal mingsangan Mizoram UPC alom lut ani saikot bial es bual khoa po February som pakua pathiani khan mithar pariat ko shandang atangin Mizoram UPC alom lu anni es bual khom huna hian saikot bial chuan tirko Joseph lalrin dika rongbolin arwai mek ani
Saikot bial chuan Mizoram UPC Day February ni som pakua chu bial huapin saikot kau ran biak ina ursun takin alom na hunan manga inkhom upa mang tin thang chuan kai hruain day thu cha chhir chuana upa lam khoka min aneya bial tu pastor Vanlalhmachhuana thuril rong bolna anei ani Mizoram UPC Day lomna hian saikot bial chung kau ran mi puitel an thanem leya pathiani zan thleng khan kalkhom te hian revival nen pathian biak hona an nei ani Imphal bial chuan February ni som pakua pathiani khan bial huap leadership le administration ti thupui mangin seminar an nei seminar a hian Evan Marshall le pastor PC lalin sang te chu resource person an nia he huna hian bial chunga tangin mi som tumpanga antel ani sakordai bial no tring mun kaushana February ni som pakua pathiani zan khan mithar som pani te chu kaushandang atangin bial tu pastor RT Rauding puyan Mizoram UPC alom lut no tring muna hian sakordai bial malak nain tirkaulal zedinga zema bok chu roi mek ani West Phailing bial dampareng pui kaushana po February som pakua pathiani khan mithar pani te chu kaushandang atangin tirkau kelal ding hetan Mizoram UPC alom lut bok dampareng pui a hian Khotlang district roin tirkau kelal ding heta chu rongbolin a om mek ani West Phailing bial te general LED hruai tu te chuan February som pakua pathiani mangkhan an tloa bial headquarters West Phailing kaushan biak ina bial huapa program man pui anni General LED hruai tu West Phailing bial local te hi ke Vanlalhmachhuana pui Assistant Secretary General LED lalzam liani khiang te EBM General LED lalhlupui EBM General LED te anni a UPF lalremoya tirkau Vanlalhmachhuana somzuala le laldu amaten an troi ombok General LED hruai tu te hi West Phailing bial LED te chuan ni som pariat in rin ni zana tangkhan in khom na nei puin bial tu pastor silal belliana kai hruana hnuaya pathian biak hona anneya lalzam le ni khiang te EBM General LED le upa F lal rem ten thuril rongbona nei ani pathiani chnuwa seminar an nei boka lalzam le ni khiang te EBM General LED chuan rin omna le thiang hlimna ti thupui mangin zirtirna aneya ke Vanlalhmachhuana pui Assistant Secretary General LED in numo phurna ti thupui mangin kalkhom te zirtirna ape boka bial chung LED member he hun mang tur hian an kal thatle ani kon pui veng lai ko thana February som pariat in rin ni khan upa si ming thandang ate chung ko chuan pathian hena lom thu soina an neya Reverend Kela lompuya champhai bial tu chu speaker atan man ani lom thu soina pual hian zirtop zana tangkhan ko ran hoten pathian biak in khom an neya pathian ni zan thleng khan revival nen he hun hi an manga bial chung le pon atangin chimtu an thahnem le ani Durtlang bial Missions Department in khom pui vai som pakuana Durtlang ram thar ko ran biak ina tluang taka nei zo ani February som pasari atangani som pakua pathiani mangkhan in khom pui hi nei ania Reverend Bilal Sanhima din ATI chu in khom puya hian speaker ani zirtop zan atangin in khom pui hi revival ne na man ngal ania pathiani chuna Reverend Silian sanga lecturer ATI ne na tangin pathian thu cha ngai thak ani thunga Durtlang bial Missions Department in khom pui hi ATI tangin zirlai thahnem takinan man puya pathiani zan khan atriak ani Durtlang bial Missions Department in khom pui ro rena chuan kumsang ni somdi pathum in khom pui chu Durtlang mel nga ko thana angata bial minga missionary support campaign neite bial huap revival now sel muna neite pastor quarter sakna tur atan budget ruam mante tual chung tin Missions Department malak na missionary pual chonghei tongtrai neite Durtlang hospitala bial minga charity fund pek tele kumsang ni somni pathum bial missions budget te chu Durtlang bial Missions Department in khom pui ro rel lang sar zualte anni February som pakua pathiani khan serchi bial hruai tu te chuan chingchip khuwa thlo in biak in munturan en fela hemini hian te fel ngal ani chingchip khuwa hi serchi bial en kolna hnuaya preaching station a da mek ania bial malak na in tirkau lal mun sang chu rongbol tura roi mek ania serchi bial chuan chingchip a hian biak in saturin ruam manna kal pui mek ani serchi bial LED hruai tu te chuan February som pakua pathiani chunu khan an member Council thangile khuangi damlona awanga biak in thleng lei thei to lo te chu an kan LED member kan jinga mi pi khuangi hi kumzami ni in khom thla thlam ngai lo le pathian rongbol na tuipui mi ania kum upanna awanga taksa chaklo nei na tlak buk to hnu po hian a chena in lama a thei ang lalpa ta na mai cham siam a thul chuang lova serchi bial LED te chuan hetiang mi nuro pui an bialin an nei hi chuan aman ti hle ani lunglei ra siveng bial LED in khom pui vai somni pani na February som paruk atangani som pakua pathiani mangkhan ra siveng kau ran biak ina tluang taka nei zo ani he in khom puya hian speaker atan ter kau ruat fam ki man ania a hne na tang hian pathian thu thatak tak ngai thlak thin ni in
tharau lam hlapui nen in khom pui hi hlim takin an hmang ni somni pariat in rini ni leng in ro rel in khom an neya bial tu pastor le bial ko ran pui hruai tu te ba ka bial pi wai di hruai tu ten tel puin agenda somni pathum chop chua zinga agenda som pakwa an pass an thure langsar zual zinga kumsang ni somni pathum in khom pui bung mun ko hrana nga te tual chung tin in tlo ton te ram thim puala ta na bial led minga luan chu te pastor quarter sa property thar da te bial pon tlo chu te nileng tong trai na hun bial huwa ba man te hruai tu te mo phurna ti thu pui manga seminar nei te bible ral san nehemia ziak manga nei te le kumsani somni pathum bial budget te atel ani lungle rasiveng bial led in khom puya hian pathiani chuma in khoma bial missions chairman upa veteran missions pual tholom appeal na hun amang boka in khom pui hi pathiani zan hian atriak ani solmun bial piwadi in khom pui vai somni pakuana po february som pasari atangani som pakua pathiani mangkhan ainon veng ko ran biak ina nei ania speaker atan tirko lalnun puya solmun chu manani in khom pui hi upa andrew lalding liana general missions chairman upa kelal thantlunga vehicle board chairman le general mission secretary reverend t lalding liana bial to pastor ni bokchuan an man puya general pyd treasurer tual upa f lalrin lianan pathiani chuma aman puibok in khom puya hian pathiani chnuwa lalnun moya editor pentecost mai cherchuan campaign anei bok ani pathiani chuma in khoma ramthim pual tholom la khom ania pathiani zan in khoma arlalun kimi cambodia missionary pual tholom la khom ani bok cholmun bial pyd in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni pali in khom pui chu zonom ko rana angata in khom pui thleng tu puina ti sante kumsang ni somni pathum chung in bial pyd meet nei te kumsang ni somni pathum chunga tual chung tin in tlo ton nei te kumin chunga bial huwa pa article in zia siang nei te kumsang ni somni pathum pyd day march nili tual chung ten ma ni rem chan dan anga man ni se ti te kumin chunga thule hla manga in pol hona nei te sokortui chuna revival crusade nei te financial leadership training nei te christian apologetics ti thupui manga seminar nei te chu cholmun bial pyd in khom pui ro re langsar zual te anni headquarters bial missions department in khom pui voi somni na tluang taka man zo ani samtlang ko ran biak ina nei zo tak bial missions department in khom pui february som pasari atangani som pakwa chung khan man ania reverend h lalron kima bial to pastor reverend zorom thara general treasurer mizoram upc reverend ht Vanlalhmachhuana secretary general sunday school department tirko lian sangkima chairman bial sunday school department tirko arlal dan moya north mall cheng tu chuan in khom puya hian thu hril rong bol na an nei february som pariat in rini ni leng in ro rel in khom an neya an thu rel langsar zual zinga kumsang ni somni pali bial missions in khom pui headquarters ko rana nga te kumsang ni somni pathum chunga revival program bible track sem le ramthim lam hoi campaign bial huwa pa nei te missions field a luan chuate kumsang ni somni pathum le sang ni somni pali chunga work camp nei te second sunday apiang in bial missions department ob ten tual chung tin tlo chuak ro se ti rot na te kumsang ni somni pathum chung hian general missions malang na bo zuin ko ran chung tina missions field ta biak in sangna tur cheng somni khonni se ti tele kumsang ni somni pathum budget te atela headquarters bial missions department in khom pu hi pathiani zan khan atriak ani Delhi field pyd te chuan agra field pyd te to in revival nen hun hlim om takan mang february som pariat in rini chuma khan Delhi pyd member mi som paruk te chu field pastor ramhing thanga hovin agra tlo in an kala in rini zana tang khan pathian bia khona nein agra field pastor sila ruat felan mi khual lom na hun amanga agra pyd ten welcome dance nen Delhi pyd te hi an lo long song ani in rini zan in khoma hian lin thang kim missionary nen atangin pathian thu changai thlak ani february som pakua pathiani chuma central india area supervisor reverend lalruat felan in khoma kai hruaya mizoram upc day polin day thu cha chir chu ania revival nen kal khom ten pathian biak hona hun thatak an nei le a ara field pyd tele field headquarters kotli bagichi tual chung ko ran te chuan Delhi pyd te hnena hian thil pek an hlan bok ani he huna hian Delhi pyd le agra pyd te chuan zai le lam mangin pathian fakna hun an neya pathiani chuma in khoma hian upa pb lalming liana president Delhi pyd hnena tangin pathian thu cha ngai thlak ani Delhi pyd le agra pyd te hian zan lama in komna hun an nei thunga rongbol na zaw jok an nei thei dan tur te soi hovin he in tlo ton hi hlok thlak an ti hle ani Cheral Bial South Lungpher preaching point biak in thar tur lungphum chu february ni somni tho tan ni khan bial to pastor Paul lal lian moy na phum
biak in hi RCC saktum ni in hemini hian aban phun ngal ani sa lung phera hian ni kum jun tha atang khan ko shan ding tranin member somni borvel anom meka general headquarters in biak in ata na an leisak inding lai le amun chu luang ngal ani sa lung phera hian biak in tundin ani theinan bial chung le pon atanga mi thahnem ngai te tho khom hangin biak in sakbul hi tran ani Bethlehem bial eledi in khom pui voi somni pakuana salem veng ko shan biak ina thlung tak man zo ani February som basari atangani som pako chung khan in khom pui hi nei ania tir ko silal mudika chu speaker atan man ani in khom pui tran zan hian tual chung tin secretary report ngai thak ania leng khom zai in ti siang na tual chung tin led ten an nei bok in rin ni leng in ro rel in khom president pl rin moi kai hruina hnuaya an neya led member kumsam sari tling te choi moina pek ron na te kumsani somni pathum chunga bial chung in kan ton nei te darlon ko shan tlo bial pon fe chuate bial led minga cancer hospital luan chuate tirkau te thilti bu manga bible ral chan nei te April nilia general thuchuak anga tual chung tinten nileng tong trai nei ni se ti te BLLD revival kam seminar nei tele kumsani somni pathum budget te chu Bethlehem BLLD in khom pui ro re langsar zual te anni Bethlehem BLLD in khom pui a hian bible correspondence bible cheer chuak bu fai tham thalo man te sem ania heng ba ka hian in khom pui chunga tom ngaya mo phurna nei speaker recording secretary in tck and dik tu te khuang pu le thuril tu te hna lom thu soina thil pek hlan an ni bok Bethlehem BLLD in khom pui a hian general PYD president upa R Vanlalhmachhuana general LD vice president lalbiak tlongi baka bial kaushan pui hruai tu ten an man puya pathiani zan khan atriek ani din thar bial PYD in khom pui chu February ni som pasari atangani som paka chung khan din thar kaushan biak ina tluang taka nei zo ani in khom pui a hian ruat bik thuril tu tual upa Mizoram UPC dor pui veng thar silal rindika din thar kelalmal soma vice president BLPYD upalal ro puya EBM general PYD reverend HC Lalhamwana din thar bial tu ten rong bolna an neya zai thiam ruat bik ten zai rong bolna an nei bok din thar bial PYD in khom pui ro rel na chuan mission support nei te bial huap revival nei te bial huap in ti hlim na nei te bial huap a thu le hla in pol ho na nei te le kumsani somni pathum budget te an pasa ro rel na sang zo ka thlen tur te an rel bok din thar bial PYD in khom pui nei chung hian general PYD kumpuan thu pui thu tlungarin omna sam number somli pali chang som pasari ti chu upala ro puya EBM general PYD chuan honna aneya Pentecost Mecher campaign David Malsom tlunga joint editorin anei bok pathiani chuma in khoma hian upasila ramngaya chairman bial missions department in ramthim appeal na hun anei boka in khom pui hi ni som pakwa pathiani zan khan atriek ani din thar bial PYD in khom pui thleng tu hi rotation anga kalpui ani don awangin kumsani somni pali in khom pui chu din thar ko shan biak ina nei le tur ani zema bok BLLD in khom pui February ni som paruk atanga zema bok nord ko shan biak ina nei tran chu ni som pakwa pathiani zan khan tluang taka nei zo ania tirola ram chuanga chu speaker atan man ani zema bok BLLD in khom pui ro rel na chuan kumsani somni pali BLLD in khom pui chu zema bok ko shana angata kumsani somni pali BLLD in khom pui ai bible quiz manga in ti siak na marka buziak manga nei te kumsani somni pathum chunga bial huap revival zema bok ko shan biak ina nei te Bethany children's home a tran puina pek te bial minga missionary support nei te le kumsani somni pathum budget te chu zema bok BLLD in khom pui ro rel langsar zual te anni khozol veng pui BL ladies auxiliary department in khom pui tluang taka nei zo ani February som pasari atangani som pakua pathiani mangkhan khozol veng pui biak ina in khom pui hi an neya thlen kim zan hian secretary report ngai thak ani ni som pariat in rin ni leng in ro rel in khom an neya khozol veng pui BLLD in khom pui ro rel na chuan kumsani somni pali in khom pui chu lungwar ko shana an ngat kumsani somni pali in khom puya leng khom zai in ti siak na nei te kumsani somni pathum chungin bible ral chan buat sai te kumin chunga revival bial huapa nei te pastor quarters budget room mante khozol district hospital a pur fan pek te ATI pual tholom member tina cheng somni khonte orphanage home pual member tina cheng somnga khonte le kumsani somni pathum atanga sani somni pali bial budget te chu khozol veng pui BLLD in khom pui ro rel langsar zual te anni khozol veng pui bial tual chung tin LED te chuan in rini zana ko shan thuvon mangin in ti siak na an neya van thang pui
konzan ne na tangin pathian thu changai thak ani pathian ni choma in khoma ram thim pual tholom la khom ania leng khom za in ti siangna kawanga em lal ram ro pui ti hlamangin an nei bok pathian ni chon in khoma mangai sangi muncheng chuan hun mang vele in pathian ni zana in ti siangna loman sem ania lalrin thangi BLLD president chuan thuril rongbol da nei bok ani khozol veng pui BLLD in khom pui hi ni som pakua pathian ni zan khan atriak ani February som pasari atangani som pakhu chung khan lunglei south BLLD in khom pui voi som ni parukna ram thar veng ko ran biak ina nei ania Reverend Lalmun ngata bial to pastor to speaker ani hey in khom pui hi unanu LH Vanlalhmachhuana pui BLLD president chuan kai hruain upalal muzuala sailo BL chairman chuan in khom pui hlanna ania pathian izing in khoma sani somni pahni le sani somni pathum BLLD in khom pui in kar member thi suna hun Reverend Lalmun ngata bial to pastor in manga upa es lalming thanga BL missions department chairman in missions appeal nein upa enlal fakzuala bill secretary in Mizoram UPC day thu cha chiar chuana nei boka pathini chnuwa bible ral chan lo man semna nei ani lungle south BLLD in khom pui ro rena chon kumsang ni somni pathum BLLD in khom pui thang pui ko shana nga te civil hospital lungleya luan chuate rescue center a BLLD minga luan chuate LED day marse so pani BL huapa mana heminia seminar nei te bible ral chan korinthon khatle thon ni bu manga nei te BLLD te in ralna ti san ronna general then tele kumsani somni pathum budget te chu anthure langsar zualte annia lungle south BLLD in khom pui hini som pakwa pathiani zan khan atriak ani kolasi venglai BL bu vanaya February som pasari atangani som pakwa chung khan upalal minglian te chung ko chuan pathian choi moina anneya Reverend P Lalrin oma principal ATI to speaker ani pathian choi moina nei chung hian mithar pahni nupa te chu ko ran danga tangin BL tu Reverend H Lal Thankiman lalpa I suamingin suangai damna baptisma at santira ni som pakwa pathiani khan Mizoram UPC ya lomlu anni Mizoram UPC revival committee nuaya rongbol tu Gideon revival team te chuan February som pariat in rinni khan ailong khuan thenga BL tu pastor le reek BL chung ko ran hoten lo mukin BL tu Reverend Arlal ngak sangan tong trai sakna anei revival team te chena tur in hi rae ko ran te chuan natlangin antify boka inchung bungrua le trule poimo te po ngai tu sakanni ni somni tho than jan khan chungtlang PYD te chuan PYD day in buat saina kal zela bankhur lain sumtuak natlang an nei rae ko ran missions department te poi ni somni pakhat thole ni khan tutluya budget tuak natlang nein chengkolan khora natlanga thok chuak an thanem le ani Sership district chuan tuikur lumuna tirkau an roi lai tirkau zelal mingmoy rongbol hun chunga top ta ka wangin district revival crusade fund mangin tirkau zayon lal ram ngai chu tuikur lumuna rongbol turin an ruaya ni som pariat in ren zan khan BL tu pastor RT lal thanpuyan thingsul thia kau ran biak ina tirkau hi alom lut ani bongkon BL PYD in khom pui voi somni pariat na chu February som pasari atangani som pakua pathiani mangkhan bongkon kau ran biak ina nei ania BL sunga PYD member ruat big ten thuril rongbol na an nei zirtop zana tangin revival in khom an neya inrin ni nileng in rowan rel kumsani somni pali BL PYD in khom pui eden thar kau shana an ngata kumsani somni pathum chunga seminar kam revival nei rot nate kumsani somni pathum chunga BL PYD malak na missionary support nei te ATI luan chua rot nate chu bongkon BL PYD in khom pui ro rel langsar zualte an nia kumsani somni pathum BL PYD budget an ruwa manbok bongkon BL PYD in khom pui hi general PYD treasurer tualupa F Lalrin lian an manpuya Pentecost Mecher campaign anei ani bongkon BL PYD chuan general atanga budget an nei te chu petlakin general PYD treasurer hna hian an hlan ngal ani lungpho BL committee chu February somni thothan ni khan an thu khoma kumsani somni pathum BL in khom pui lungpho ka thana an ngat lungpho BL in khom pui hi ruam man nama sa chuan chhortui ko thana nga ania remchan zokna awangin a mun hi son ani lungpho BL committee chuan in khom pui program an duang ngal boka speaker na yan railba ka missions pool tholom appeal nei tha an tia district crusade sumtuak dan turte an soi ho bok sabrum BL maniram kamiya February som pakua pathiani khan hindu atangin mithar pakhat lalpa I suaminga baptisma chantir ania ko thana lomlu ani longtlai BL new veng pui ko thana po February somni pahni ni lai zan khan mithar pali te chu BL tu Reverend Arlal Longdian an Mizoram UPC alom lut bok heti hian January le February thlachunga longtlai BL mithar lomlu hi mi som pali anni
sarang bial chunga kausan sang te chuan February ni som pakhua Mizoram UPC day chu ursun takin an mang ngal chom kausan chuan pathiani chuma le zana day pual hian hunan manga pathiani chuma in khoma naw piang thar pakha chu tir kau si mal som sangan pathian hena a hlana pathiani zan in khoma mi thar panga upa aislarin moya kausan chairman chuan Mizoram UPC alom lut bok hemini vek hian si mui kausana mi thar pakha chu kausan chairman upa lian za thangana lom luta in khom bana baptisma rong bolna buat saini in TAWP si mal som tlungan mi pathum lalpa i somingin baptisma achantirani February ni somni pani ni laizan khan sai rangdin thar kausana mi thar pali bial to pastor sila rosiaman Mizoram UPC alom lut bok ni otlang bial LED le PYD te chuan February som pak sari atangani som pakwa pathiani mangkhan join in khom puyan neya ruat big rong bol tu tualu pa rangdin sanga bial PYD secretary tirkawla lom kima bial to pastor lan mangai moi le suitlemi BLL president ten thuril rong bolna annaya pathiani zanthleng khan revival nen pathian bek in khom an nei ani February som pariat inrin ni khan ni otlang BLLD le PYD te hian asanga ro rel in khom nein LED ro rel na chuan agenda som pali an pasa kumsang ni somni pathuma tanga sani somni pali budget an ruam han bok in khom puya hian kumsang ni somni pahni chunga bu fai tham mi pathum le Bible ral chan pakhatna atanga pathumna dong tu te hnena loman pek an ni bok BLPYD ro rel na point agenda paruk an pasa kumsani somni pathuma tanga sani somni pali budget an ruam man bok ni otlang BLLD le PYD join in khom pui hi ni som pakua pathiani zan khan atriek ani ruantlang kausana February somni pani ni lai zan khan rob baptisma rong bol na buat sai ania bial tu pastor lal munsiaman he huna hian mi pani lalpa i somingin baptisma achantir ruantlang bial misos department in khom pui February som pasari atangani som pakua pathiani manga nei chu mailbook ko ran biak ina tluang taka manzo ani in khom puya hian pastor lal munsiama upa tilal sang zuala upa lal limmoya tirkau vilal biak thangale upa ramchul lovaten thuril rong bolna anneya tharau thiang lim ompuina hnuai revival lim takin an manga mi pakhathin tharau thiang lim baptisma in khom puya hian a chang thar bok ani ruantlang bial mailbook ko shana member tharmi som kaushan chairman in Mizoram UPC alom luta ruantlang kaushana po mi pariat kaushan chairman in Mizoram UPC alom lut bok Myanmar ramchung khomoi khuwa Mizoram UPC kaushana piang khomoi kaushan hi ruantlang biala da annia February somni pani ni laini choma khan general superintendent reverend thanglin sanga kai hruaina in ruantlang bial hruai tu tele champhai bial tu pastor te khomoya hian an kala kaushan ding thar tenen income hona nein chhluian kil ho ani Kolasip diakon BLLD in khom pui voi sari na tluang takin nei zo ani February som pasari atangani som pakua pathiani mangkhan khuang pui lam ko ran biak ina in khom pui hi nei ania tirkau mai kalaram chana chu speaker atan man ani zirtop zan atanga pathiani zanthleng khan in khom pui hi revival nenan manga bial chunga zai thiam ten zai rong bolna an nei thin bok Kolasip diakon BLLD in khom pui ro rel na chuan kumsani somni pali BLLD in khom pui chu diakon ko rana an ngata kumsani somni pathum LLD day bial huwa pahmante kumin chunga tirkau te thilti ziak manga Bible ral chan neite kumsani somni pathum chunga bial huap seminar neite pastor quarter sa property thar da te bial pon sai phai tlo te en na in blind hostel Kolasip veng thara luan chuwa tele kumsani somni pathum budget te chu Kolasip diakon BLLD in khom pui ro re langsar zual te anni Tenzol BLLD in khom pui po February som pasari atangani som pakua pathiani mangkhan tual vungi veng ko shana nei ania tirkau lal ompuya pang ba kon chu speaker atan man ani Tenzol BLLD in khom pui ro rena chuan kumsani somni pali BLLD in khom pui chu veng pui ko shana angata kumsani somni pali ya thupuan bu manga Bible ral chan neite BL minga missionary support neite BL huap seminar neite chung komai cham chung tina nei ani theina na malakte April nili rampum huap nileng tongtrai tual chung tinten ma ni rem chandan anga mante an pasa Tenzol BLLD in khom puhi pathian ni zan khan atriak ani na thial BL electric veng kaushan biak in hon ani na thial BL electric veng kaushan biak in thar hon na in khom hi February som basari atangani som pakut chung khan nei ani a Reverend Dr. Ngur than para sailo chuan biak in hlan na nein ahong biak in hon na hian na thial BL to pastor lo ni to tele electric kaushana lo loi to mi engamazat antela Reverend PC Parliana area secretary Southern Zone chuan man puibok electric veng kaushan biak in tharlom na hi ni som pasari zirtop zan atang khan man tran ania
bialtu Reverend Mizoram chan thangan inkhom akai hruai thina zirtop zana Reverend B kap moyen thuhril rongbona anei ani ni som pariat indini chomadar som pakhata biak in honna Reverend Dr ngur thanpar sailo chuan nein anhe na tang hian pathian thu cha ngai thak ani boka tlailama biak in tharlom na ruai ko ran hoten an the ani indini zana pastor wal than moya pathian ni choma le zana Reverend Dr ngur thanpar sailo le pathian ni chnuwa Reverend PC Parlian aten thuhril rongbona an nei chunzom boka kalkhom ten hlok thak an ti hle ani na thial bial electric veng ko ran biak in tharlom puina atan na thial North One Village Council Court te chuan thilpe kan hlan boka ko ran hote an chunga an lom hle ani ole khati zong khatun kar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thak ho theite chu ani e